kandi Imana ibaha umugisha kumva icyo kintu. Dukomere Imana amashyi. Reka nsome ijambo ry'Imana. Reka nsabe James amfashe. Abaroma 12. Abaroma 12 murongo wa mbere. Yes. Abaroma 12 murongo wa mbere. Ego. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiye. Amen. Komeza. Murongo wa 2. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Ngiye kuganira umwanya muto, hanyuma dukore iki gikorwa, hanyuma kuko nyuma yanje hari ibindi bikorwa byinshi biri buze gukorwa. Iyo umuntu amaze kwizera, kizera Imana nk'umwami n'umukiza, hari igikorwa kindi kigomba gukurikira, cigishwa abantu. Igikorwa kiba kigomba gukurikira ni ukwigishwa gusenga. Amen. Abantu bagomba kwigishwa ikintu cyitwa gusenga. Ndavuga hejuru y'igitambo. Igitambo ni iki mu Kirundi? Ikimazi. Ndavuga hejuru y'ikimazi, igitambo, ishikanwa. Muri iyi minsi mfite ijambo mu mutima wanje rigenda ryitwa igitambo. Ikimazi. Igitambo nta muntu uzi utamba, nta muntu uzi utanga igitambo. Ari kwa mawazo, ari nko mu bitekerezo. Igitambo, gutanga igitambo, gutanga ikimazi. Abakristo mu nyumva turi kumwe. Gutamba igitambo, iyo umuntu atanze igitambo, biba bigaragaza uzamure papa, biba bigaragaza ikintu ushaka muri kiriya kintu watanze kingana kuriya. Igitambo ni ikintu, iyo umuntu akoze ikintu, nabibabwiye mu gitondo, iyi mikoro ni sawa cyane, ntimwishaganye, ntimushigure, ishitse ubu mwama mugumuko tuwishaganye mama, yamigumuko kugeza dushoje amateraniro. Ni sawa, iraregeye. Igitambo ni ikintu umuntu adakora yigirira. Nariko mfa kwigirira, woblaga, wokora ibintu, ariko wagera ukavuga ati nigiriraga, ni kwa mufano, nigiriraga. Hano
hano nabonye hari amamodoka menshi. Hano nabonye Imana arabagiriye neza. Hari abayumbe bafite amamodoka, hari abapasiteri bafite amamodoka, hari abapapa bafite amamodoka, hano hari abahungu bafite ifaranga, hari abamama b'abadandaza bafite ifaranga, hari abantu bubatse amazu hano muri iki gisagara. Umumama wubatse inzu yiwe hano muri iki gisagara, ubu nyine kirimo kuvuga, akavuga ngo njewe kubw'urukundo nkunda Imana no gushigikira uyu mwana muhaye imodoka yaje. Aha, ni iki nashakaga, ni iki neza nashakaga, ndakibonye icyo nashakaga. Ni iki nashakaga. Ni iki nashakaga. Uko isomo ryanjye ni iki nashakaga ko ryumvikana. Nariko nshaka aho nyuza kugira ngo habe agakerere. Bana mwe ni ibiki byabaye? Ntangiye gushigura. Ni iki nashakaga. Ubu ijambo nashakaga kumvikanisha ryumvikanisha, nta blague ibamo. Ndawukorogoshora imikro. Okay. Icyo nashakaga kumvikanisha ni ikintu cyitwa gupfa kwikorera. Blague. Ibintu biri aho, umuntu yoza gusa gusenga kubera ko naje tu. Biratandukanye no gufata kontaki akayiguha. Abayumbe baje, abashitsi bavuye hirya no hino, abantu twese guterana aha muri systeme yacu, imico twakuriyemo kuja gusenga, biri simple cyane ko kugira gutese. Birumvikana, biroroheje, ni ikiguzi kiri simple cyane. Kuva iwawe turebe filime, turebe akabumbu, ukaza gusenga. Haravuke mu rusengero hari abayumbe, hari abandi bavuga butumwa, hari bande n'abandi, amakorari yahuye kuri Noel no kuri Pasaka, kuvuga ngo ugume mu rugo ugume ureba akabumbu cyangwa uje gusura mwene wanyu. Biroroshe kuza hano, biroroshe bitewe naho twakuriye n'ibyo twakuriyemo mu ikanisa. Ariko kugira ngo umuntu afate kontaki, afate urufunguzo rw'inzu, aruzana avuge ngo mwana, kubw'umurimo w'Imana n'impano y'Imana ikurimo, ngiyi kontaki, genda ugurisha imodoka, usohora indirimbo. Nta blague irimo aho hantu nashakaga ko mwumva ko kantu. Semeni haleluya. Aho hantu niho nashakaga kumvikanisha. Gusirimba, tugasirimba hano, tugasirimba. Biri simple cyane. Aho ni ikiguzi kigufi cyane. Kuva iwawe kuza hano ni ikiguzi gito cyane, ni garama ntoya cyane. Gushikana ukumva indirimbo, ukumva bavuga butumwa, ni garama ntoya cyane. Kuza hano nibiki ni garama. Okay, ini sawa. Ni kibazo nuko bayishigura. Simwebwe ko ndabonaga mwe muguma ugira gutya.
Okay, murakoze cyane. Noneho be bigumye uko. Twakomeje. Gusirimba hano twatanze kuva i Rwanda tukaza muri konseri Bujumbura mukaturyamisha muri hoteli tuko turarya neza ko ni ikiguzi kitoya cyane. Ariko gufata umushahara wawe w'ukwezi ukavuga ngo mwana kubera nkunda iki niki niki niki, nta blague irimo. Avandimwe turuzi imiterere yacu ibibebe kubera ko abakristo bacu badakunda gutanga ikiguzi mu gusenga, badakunda gutanga ikiguzi mu gusenga Imana ngo bashake Imana, tuzohora turi babebe mu bukristo bwacu, turi ababebe. Nicyo gituma umuntu ashobora no kugushwa akakurwa mu itorero ngo yabyaye ngo ndibaje kumusura, ngo yapfushije ngo pasiteri ntiyageze iwiwe. Hari utuntu tuziranyeho kube akantu kose gakozwe kakamugiraho ingaruka zikomeye, akantu gatoya. Kubera iki? Ikiguzi umuntu wakijijwe iyo yatanze ikiguzi cyo kuja gushaka Imana, agasenga Imana, akazagira iminsi, haleluya, akazagenda agafata igihe. Ndabwira uyu mwana merci uratangiye papa, ngiye kuguha amakuru azokuvuna, ariko uzohakura ikintu gikomeye cyane mu kiguzi muri garama. Haba ibintu bikomeye biyoboye isi. Umubona abantu bose bayoboye isi ni ituro batanze, ni igitambo batanze. Twebwe abakristo tidukunda gutamba ibitambo, titubikunda. Kubera iki? Kubera abakristo bakunda ibintu byoroheje, ibintu byoroheje bitabamwe ikiguzi. Karibu bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Karibu cyane. Bafite konseri Gisubizo ku Cyumweru. Turabakiriye, dukomere Imana amashyi ku bwabo. Mu by'umwuka ntidukunda gutanga ikiguzi. Kubera ko tudakunda gutanga ikiguzi, tuzohorana ibintu bitoya, ibintu bisanzwe, ibintu byose binyeganyega, ibintu bimeze nk'umusozi, ibintu bikomeye. Muzokora ubushakashatsi, abantu bose bakomeye batanze ikiguzi. Abantu b'abapasiteri bakomeye nka ba Billy Graham batanze ikiguzi, bagaza batanga ikiguzi. Ku Cyumweru kuwa gatatu kuwa gatanu ari Kiyumbi wacu, hari igiterane cy'Ikiyumbe mu Rwanda, benshi barabizi. Narabwirije kuwa gatanu, nibutse hari umugabo abantu benshi baramuzi iwacu, nabonye byishimo Petit Frere na mama uramuwaje. Kukabara hari umugabo w'iwacu witwa Muhebera, hari abagabo bakuru bamuzi. Muhebera muzehe ni umuyumbe, yari umuyumbe utaruwa w'ibisirimba. Ndagira ngo mu myaka ye n'idini rye wenda muri sepake cyangwa metodiste, sepake bisirimba si cyane.
ariko muzehe muzehe umunsi bakora ikiriyo iwiwe hari ikintu bavuze kirantangaza. Twagikoreye turangiza ikiriyo i Rwanda yapfiriye ruguru. Yari yaravuze ngo njewe nkiri hano nta mayi izatera ku kabara. Icyo kintu bakivuze umunsi wo kurangiza ikiriyo, nta mayi. Kandi ahantu yari atuye muhana wiwe ni ku Bibira n'epfo y'abandi. Nta mayi izagera hano mubimenye. Ndi hano ndahari. Nta mayi yotera ndi hano. Nta mayi izatera. Zotera naratashe mu ijuru. Kandi umwaka warashize mayi barahasenya baratera. Yaragiye. Muzehe gushaka Imana no kwegera Imana kwe, uwo munsi wo kurangiza ikiriyo bari kurya bazavuga ubuhamya. Yaratangaje ati muhumure nta mayi izatera nk'ibanga. Abakristo ndagaruka kuri merci. Ndagira ngo nkubwire, urashaka gutera imbere ukaba umuririmbyi, uyu ni umunsi wawe ukomeye. Waririmba abadayimoni bakaza bafa uri ku musozi umwe, abadayimoni bakaza basohoka mu bantu banyuze mu mazuru no mu kanwa no mu matwi, kugira ngo urwo rwego rugereho uzotanga ikiguzi. Kandi nishimiye kuri ufite imyaka mike cyane. Wowe ufite imyaka nka 20 n'engahe mu mujyi ndi bazavuga ngo imyaka naho, ariko ni nko 20 n'engahe. Uracyafite imbaraga zipfukama, uracyafite amaraso mato. Ayo ubwo bushobozi ufite n'ubwo bwenge ufite, tiwanyoye urugwagwa, tiwanyoye akanyanga, tiwanyoye itabi, tiwanyoye urumogi, uricyare fresh. Ubutunzi bwawe bwa mbere ni imyaka. Iyo myaka ufite ugende wige kwipfukamisha. Ushoboye gupfukama ukava 6 ugashika 6 z'ijoro, 6 za nimugoroba ukageza 6 z'ijoro. Icyo nicyo kiguzi abapasiteri benshi babuze. Icyo nicyo kiguzi abaririmbyi benshi babuze. Icyo nicyo kiguzi abavuga butumwa benshi babuze. Ni wigi iyo system ndakubwira, uzumve cyane byinjire mu bugingo bwawe. Uzohakura kuzoza uririmba, ubwami bw'Imana bukubakika mu mitima y'abantu. Amafaranga uzoyirukaho, uzoba umuntu uhenda cyane mu isi, uzomera nka zahabu. Ariko kugira ngo ubigereho uzotanga ikiguzi cy'amavi yawe. Uzoza ugenda ku musozi Buganda ushaka amafaranga, ubwire pasiteri wawe aguha amafaranga. Naje uzombwire n'abashuti yawe guha amafaranga. N'aba bagabo bose babayumba aba bose bakofi baguha amafaranga, bantungane baguha amafaranga. Ugenda ukusanya ugira $500. Ugenda uryame ku musozi, nta mugore ufite, nta kepfo ka ruguru, nta ukubaza, uryame ku musozi upfukame. Buri mugoroba uzupfuka mugere 6. Nurangiza uhindure position, uryame mu byatsi apana ku karago. Ayo maraso yo kuryama ku byatsi uracyayafite, izo mbaraga uracyazifite. Uzohakura amavuta. Icyo kiguzi simbwiye merci ko ndabwira abakorari bose. Simbwiye merci ko ndabwira abakorari bose. Simbwiye abakorari ko ndabwira abapasiteri. Ibintu byoroheje turabikunda, by'ibibebe byoroheje. Amateraniro atirukana abadayimoni, amateraniro y'ubustare yo kugira ngo bamenye ko abantu baje iwawe ari benshi. Nta kintu na kimwe abantu bakuyemwo. Dutanga ikiguzi cy'ububebe, tuzi gutanga ikiguzi mu buzima bwacu. Turacyanga titugikunda. Nicyo gituma nta kintu n'ubundi dukuramo ibintu bimeze nk'ibibebe biraho.
ibiteraniro by'ibibebe, ibintu byose by'ibibebe n'ibibiraho biciriritse. Muzehe Muhebera aravuga ngo nta mayi kiri hano. Uwo munsi barabivuze, babivuge rusengero rwa Kimisagara, nta mayi zotera nkiri hano. Muzi se umunsi umwe nagiye muri 2015 nko mu kwezi kwa 11 nagiye ruguru, nari mvuye mu Rwanda, ndagenda twarasenze gutya. Pastor Christophe Nabi ngo asengere gutya, arambwira ngo pastor ngo uzogenda hagusengera abantu babiri, hazogusengera Rukema Muzehe, hagusengere na Japoni. Kuko ikibazo mbaye mbona ufite ushobora no gupfa, ariko abantu bazogira icyo bakora ku buzima bwawe ni Rukema, uzojana ituro na Japoni, kandi uzogenda ubashana ituro. Shaka amafaranga $50, ndagenda neza. Muzehe Rukema amabona mugezeho ruguru muri sasa mu mibunde pfu yamabona ndinjiye ngo abone yagazazi Kigali, tukamwakira, nkamugurira amata, nkamujana imasoro, nkamuha ikarite, twaje gutandukana amayinite, twaje gutandukana nkamupfunda nka 2 cyangwa 5, amazi akansengera, abona ndahageze, arishima aranezerwa. Ndamwira ngo twaje kwinjira ihudu, aransengera tugira iminsi 3 ngo turangize ajana kwa Japoni, ngo duhure na Japoni gutya. Bari baziranye na Muzehe Rukema, arambwira ati uyu mwana n'uwiwacu avuye i Rwanda, yaje umwuka arambwiye ngo umusengere, ngo arangize kumpresenta gutya n'amasohori kibabi cyase nkandi. Muzehe muhanuzi, ndawuza kumuhanuzi uziri turu ni twebwe gusa, ngo nimusengere. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ugomba kwiyaranja, si ikiguzi. Mwumvikane neza ikintu, zumvikane, si ikiguzi, si ukuja kugura inyanya, ni ituro ry'umuhanuzi. Nari muhaye gutya yamakanyaraza, mwese mwana ngo uruwa na ndivuye Rwanda, nta uzuja ku muhanuzi uzira ituro. Arambwira ngo reka ngusengere. Sanga amaze amezi 6 kuri Karinga n'umusozi mu Gipupu uba imbere y'iwabo. Arambwira ngo nzamara amezi 3, nari mfite ihuduma y'amezi 6 kuri Karinga, nzamara amezi 3 kaza muri vacances ngasubira nkagira yandi mezi 3. Murabizi mwese abazi Japoni, umuhanuzi agira umuhani wiwe, agira abantu bahoraho umuhana, azaza gusenga, aza kurambika ibiganza gutya, yandambitse ibiganza gutya, ikiganza cyiwe n'amasinzira, n'amafatwa n'ibitotsi gutya n'amasinzira. Amavuta yo ku musozi ahakura ikiguzi, ntabwo ari mu mashuka. Bakristo bakundwa n'Imana, dukunda ibintu byoroheje by'ibibebe biciriritse. Muri ibyo biciriritse nta kintu kibamo batangariza, kubera ko dukunda ibintu tutatanzemo ikiguzi. Nicyo gituma uzubona ibintu zacu byose biri abakristo badatanga ikiguzi. Na iyo umuntu yatanze ikiguzi mu gushaka Imana, agatanga umubiri we, ikigeragezo cyose Satani yateje ubuzima bwawe kiza gisanga antibare, kiza kimera nka kwa kundi izambona iyo umukuru w'igihugu agiye gutambuka nk'iwacu, nzambona iyo agiye nko gutambuka ahantu haba imodoka n'abahungu, haba imodoka hakaba n'abahungu. Muzamurangiza mukaza muvuga ngo ese kuriya hari umuntu murabizi bakuru b'ibihugu. Umunsi Minisitiri wa Israel yageze mu Rwanda, indege zimwe zariko zigendera hejuru,
imodoka zindi zikagenda ntiwobimenye. Kubera iki? Umutekano w'umuntu nk'uriya uba urinzwe mu rwego n'umubu utagomba gutokora gutya ngo atokore. Niko abadayimoni n'imbaraga za Satani zikwiye kuzoza zireba umukristo. Ngena abasivile bareba umukuru w'igihugu atambutse hariya bakareba uburyo arinzwe. Ikiguzi cyo gushaka Imana niko cyakagombye kuba kimeze mu rwego utanga ikiguzi. Abadayimoni bareba ubuzima bwawe bakabura bakaza barangiza bakavuga ati tibikunda. Imigambi yose ya Satani igapfira imbere yabo. Igihe cyose Satani agize icyo akora ku buzima bwawe kigafata ubusa, bizaterwa n'ikiguzi watanze ushaka Imana. Ariko niba ture tayi izero 21 jours tayi, iminsi 21 tayi, iminsi 40 y'amasengesho tayi, niba ture burakeye tayi, amateraniro nukuza watinze. Ibintu byose tushaka ibintu bikugora. Kubera kudashaka ibintu bikugora mugakiza, uzahora uri bebe, uzahora uri umwana. Uyu mwana tugiye kumushigikira ubunyine, amafaranga tugiye gutanga murareba umuntu watanze ikiguzi. Paulo yavuze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bishimwa n'Imana. Mutange imibiri ibi bitambo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye igira gute? Itanga umwana wayo. Iyo dusomye amakuru ya Aburahamu, iyo dusomye amakuru ngo yatanze umwana, yatanze Isaka. Ubuzima bw'Abisiraheli uyu munsi Imana yaramfashije, nahawe umugisha, nkunda kubivuga, nagezeyo. Hari n'abandi bagezeyo, ni benshi baza bagenda. Iyo ufite amafaranga urishura ukagenda, iyo biroroshe. Ariko bavandimwe mbabwire, iyo ushitse hariya muri kiriya gihugu, ariko narabite kubera ko narabakundaga. Nta munsi uzushira cyangwa icyumweru ndashize kuri stati Abisiraheli. Ndabakunda n'umutima wanjye wose. Iyo nsenze ndi mu bihe byiza byo gusenga, iyo ngiye kubona inzozi, inza mbona Abisiraheli nibo baza bambwira amakuru. Umuntu akambwira ngo bariya n'Abaheburayo babe bakubwira amakuru. Kubera icyo kintu baza cyane mu buhanuzi mwiyerekwa. Narabakunze birenze. Ndabakunda, nkunda abakobwa babo, nkunda abakecuru babo, nkunda abasirikare babo, ndabakunda. Moshike Abisiraheli n'abantu b'abanyamugisha, bagize umugisha, n'abantu b'abanyamugisha, n'abantu bari aho bameze gutese, n'abantu bari ku murongo, n'abantu baba. Kubera iki? Kubera ikintu kimwe, kubera ikiguzi Aburahamu yatanze. Yakoze igikorwa imbere y'Imana. Icyo kiguzi kiragenda gigera ku Mana. Ituro ryageze ku mutima w'Imana, riragenda risohora amasezerano y'urubyaro y'amaraso ya Aburahamu. Kuva icyo gihe yabikoreye kugeza uyu munsi, n'abanyamugisha bazahora ari abanyamugisha. N'abanyamugisha bazahora ari abanyamugisha. Kuva umunsi yabikoreye kugeza uyu munsi, Abisiraheli tibaza batsindwa, tibaza bananirwa. Amahanga yose arabatinya, arabubaha. Kubera iki? Ntabwo ari bo, ahubwo hari umuntu watanze ikiguzi. Imana irabireba, iramubwira ngo nguhaye isezerano rihoraho. Bavandimwe, dufite ikibazo kinini kiremereye kubera kudatanga ibiguzi mu masengesho. Ni bito cyane, mu ikanisa ni bito cyane, ahantu hose. Ahubwo ubu nyine kubera ko abantu benshi hano baba mu bya HCR, ubu nyine ndi umukuru wa HCR, nkavuga ngo umuntu ufite $200 hano turamukorera dosiye. Tiriwe nsobanura.
ubu nyine turi hano icyo kiguzi kirihuse cyane cyane, ariko ikiguzi cyo mu mwuka ni inama. Kubera icyo kintu nicyo gituma ubuzima bwacu bugenda busa n'ubwananiwe mu bintu byose, buba hasi. Duhindure rero imitekerereze, duhindure imikorere. Ndagira ngo mbabwire, mbasabe, tugiye gushigikira umwana wacu. Merci. Tugiye kumushigikira. Umuririmbyi, twige gutanga ibiguzi, twige gutanga. Nitubikora gutyo tuzohabwa umugisha wuzuye, tuzohabwa umugisha ufite wireme, tuzohabwa umugisha w'ubwenge, tuzohabwa umugisha w'amahanga, tuzohabwa umugisha w'ibihugu, tuzohabwa umugisha w'ubuyobozi, tuzohabwa umugisha wo gutera imbere, tuzohabwa umugisha wo gukira indwara, tuzohabwa umugisha wo mu kuzimu, tuzohabwa umugisha wo hejuru y'ibirere, tuzohabwa umugisha wo mu mazi, tuzohabwa umugisha wo mu mvura. Ariko nitutiga kugira icyo dukora ku Mana, tuzaba abantu baciriritse. Aho tuzoza tugera hose tuzoba turi abantu batagira umugisha. Iyo system ndasaba ngo dutangire tuyihindure, twige kubiba, twige utanga ibiguzi mu masengesho, utanga ikiguzi ku mafaranga, utanga ikiguzi. Ntukaze ureba birya byo, uzoza utanga ikiguzi umutima uvuge ngo ndabikoze. Ni ukuri ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Semene, haleluya. Tugiye kugira icyo dukorera rero umwana wacu kugira ngo dukomeze igitaramo cyacu. Tugiye kumwubaka. Nababwiye ngo ni umurare. Tugiye kumwubaka, tugiye kumufasha, tugiye umwana wacu tugiye kumushigikira. Tugiye gutanga ikiguzi mu bushobozi bwacu. Tibakubwiye ngo utange Isaka, tibakubwiye ngo hari umugabo umwe yigeze kumbwira, arambwira ngo hari umugabo bagazabwira ati dutange amafaranga tugurishe. Urabona ruguru amafaranga cyane yavaga mu bitungwa.